Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Osmomartovska live svirka. Ljiljini gosti su band Lollobrigida. Dobar dan. Raspevan rock radio danas. Lollobrigida, Ida i ekipa su tu i dalje i još je ostalo da čujemo dve pesme. Ono što je relativno nova stvar za vas jeste da ste pre nekoliko dana uradili novi spot. Ako se ne varam, Marčela Zanki je kriva za to, je li tako? Je, zapravo mi smo krivi jer smo prvo napravili pjesmu, onda ona su krivac jer je to režirala. Neobičan je taj spot, posebno za nas. Htjeli smo baš prikazati tu neku hermetičnu stranu ljubavi, kad ti baš ono pukne film, ne želiš više imati nikakve veze s tim groznim vanjskim svijetom koji nas okružuje i zatvoriš se u tu svoju malu jazbinicu, malo gnjezdo, ti tvoj odabranik ili odabranica. I eto, prava jedna osmomartovska, onda s drugim riječima pjesma je nastala. U spotu smo htjeli da nas bude stvarno što manje, da smo mi samo kao tu ja i Petra se pojavljamo kao pričamo priču, a da zapravo priču o toj vječnoj ljubavi gdje ono stvarno i tekst ide, naše kose bit će sjede, zaboravit će nas grad, tu ljudi ne vrijede. Da i umetnički je spot skroz da tu priču zapravo ispleše jedna starija balerina koja je već u penziji, ali koja stvarno toliko prekrasno djeluje, šarmantna, elegantna i toliko puno topline ima u svakom tom njenom pokretu, izrazu lica, da smo odmah htjeli staviti u spot. Ona je pristala i pored nje nam glumi i predsjednik kućnog savjeta iz moje zgrade, markantan gospodin. Pa vrlo mu bilo sve čudno, ni on plesač, ni on naviku biti pred kamerama, ali čovjek ima takvu facu, onako Peteru Tulovsku. Karizma je tu. Karizma, da, i tako su kliknuli fino da je cijeli zapravo spot njih dvoje kako se kreću u tom predivnom saloncu u centru Beograda, sniman spot u jednom stanu i ništa, nama jako lijepo. A pre toga ste radili jedan spot koji je također onako izazvao prilično dobre reakcije sa Mirjanom Karanović. Kakva je ta saradnja bila? Da, izgleda da baš u zadnje vrijeme imamo fetiš na ovako zrelije gospođe, možda se to ja pripremam na starost. Neću ništa da komentarišem. Moj obračun, ali i te jake, zrele žene su meni jako i tekstualno i inspirativne, pa onda i vizualno. Baš volim te jaku ženu vidjeti koja komunicira jako dobro i sa kamerom i sa društvom oko sebe. Mislim, Mirjana Karanović za takvu pjesmu koja je užasno brutalna, koja se zove Kontrola, je bila jedini izbor. Znači, osim ja ne znam niko ko bi glumački to mogao tako iznijeti. Ona je samo licem to sve odglumila. To je to, cijeli spot je samo ona. Da je ona loša, bio bi spot loš, ali s obzirom smo znali da se to neće desiti, znali smo da ima masa u rukavu i jako je onako brutalan spot, sve iz jednog kadra, ona ide okolo i ono doslovce radi kaos po gradu i ne znam, pogleda. A bila je lepo raspoložena na početku. Da, na početku, to je opet taj utjecaj band ovog spoljašnjeg sveta na nas. Da. Znači da ne izlazimo iz kuće, šta? Zašto, koji put se tako, koji put u zadnje dvije pjesme skoro da i tako izgleda. Toliko nekako stvari... Ida, šta pokušaš da nam kažeš? Pa ne, da u principu da uživamo u svom našem mikrokozmosu, da si nađemo ljude koje volimo, ljudi koji nas okružuju da budu pozitivni, super, da slušamo muziku koja nas inspiriše, da gledamo filmove koji su nam super i koga briga za ostalo što se zbiva van. Jer će to biti generalna poruka cele priče koja sledi za band i narednih spotova i pesama, albuma? Pa evo baš sljedeća pjesma koju ćemo svirati isto na neki način, evo sad kad analiziram ovako, kao da sam kod psihijatra kad me pitaš, sve pjesme imaju taj nekakvu. Evo sljedeća pjesma koju ćemo svirati zove se Ja se resetiram. Isto tako, curi pukne film, u 1:30 popodne digne se, izađe iz ureda, proda sve što ima i ide na mjesto gdje niko neće naći. Tako da izgleda da to je neka potka koja se prožima kroz sav naš rad. Ništa, onda da čujemo Ja se resetiram. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.